se ebia free domi dwom ho nso so na eba aba besi ye hase no mo de akosi domi dwom ho ampacho eno ane se wo ba wo tra school bi wo ho rising star aha wo tra na no abadan ba ko edan mienu ye dan no ene toso miensa na waba na bibia nso etimi akoye wo fra chimota nso na eba wodru wo tra chimota mo ho na wodru eco banking ho a edan no ho ai wo fa wonsa edan nchemu ho a na ese kwan na eda ho a eli due to domi market no na waba na bibia nso na Green Hill Street because I na Watermelon Street no mungu ye na mse watermelon ye nua na woko tare so my number na yenkoye no person of friend na ahoma ne 0509 0509 438 463 0509 438 463 ha obetime de wasama fa ho okay WhatsApp nso WhatsApp 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 okay enya WhatsApp there be WhatsApp apam ya bana ya fasida enko enfama secure sanitary pad ema ya hotoso enie edru ye nsebo ne mampacho eya ma ya hunye mema ne nyan pi bema bi wo ho na yiribu ne nsa ombese na aduane kola obedie enye bema no na mo ba bi wo ho na ho siesie mu wo ne nsebo mu no ya na nye SOMPA FM oba de ebia etimi bampo free mu se wada na ebia wo ebia date no nse ebia chinechi na beba na impofiri mu aba na dia eno de na obi wo ho a wonim se wabu ne nsa pa wo koda pad odi besiesie onko pe secure sanitary pad ntina de beche na the best spread so nyina asai bema ne se wo chia do ho a bema ne beye obi timi ye no ahwe ne nsa na moja ho no so kola obo onso a ne sere ho na no kra yin sei tima mo nyasa be ma de obu nso o mu nso ode ne nsa beto to so okoda intima na mfa ne nsa nta bia we twene nsa ne moja on da bia sa enhye nkuna o yesa no ama ho ya ye ni nyan yes we live secured live a secure life during your menstruation by using secure sanitary pad eno na ye kanfo de amampacho quality per cotton ena ye de ye ntecheche ne ama fine na enso ne so ne anasa mpepe emfa ho nte no wo ko shopping mall ahodoɔ nyinaa mu online shops ahodoɔ anase container ne krampo esi wo feature na maamene top provisions no ana pharmaceutical shops ahodoɔ mu nyinaa da yato de apeto na mama excellent cosmetics ɛwɔ asante mantemo wasebra na wakofa ne doso puopole de ababegu ho nti no oba obehwe na watimi atete wo so na ne bo nso so nyɛ den hye mu dumienu nti no say heavy flow say light flow ebetimi asom de amount mama excellent cosmetics ne kira kwa wadum PZ anasa kwada so estate okumase 0243 862158 fire call endpoint homeopathic clinic hoye ehona be ma timika say I'm free ehona oba ye de awo etwa na poa timika say I'm free na no ewo SOMPA MHBO ASEM ya so wote se na eho adansedie etodwa sure say awo no wachinchini a ye say ya hwehwemu ye hunu ba bia wo anhwe ye gi say miracle ene miracle no endpoint homeopathic clinic Dr. Dubuaten edano ehona akwa wo mfidie wo de behwehwe widie num awurawura chirichiri ahunu de ahunta nyina na fe wo de eduro homeopathy eduro account ama enkunamdie no etime ayeho wo a prostate ho haw wo bie no ko hu endpoint homeopathy clinic na wo mo na free mfimpimmenu ne enkono bade wo mo ama dansedie atoni padodo na no enti shell signboard enkra haya spenters kwano so anase kronoma BORHIA kumase santemantemu Angel Educational Complex enchen ho eho na endpoint homeopathy clinic wo ye adwuma no afi wo de akura wanya nkwanhia ye kire ye no antoa yi nti achinchim ama wonsa no wuntimi emfa nya de se de nkae so de ye kan ho na eho na physio ankasa no ye no koye na entini no nyina ntoatoa no mpeni nsisie ni na untimi fanya adwuma se de obo ade obo pepepe okay endpoint homeopathy
Clinic. Omo abano ya obetimi afrene 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and 0274 23 43 21 na bibia akoye na me se eye didi eye aduane pa na ya na wose unye die na aduane pa nso so fie die eye Hajia special local foods ewo hacho atomic ekwan no so wo na oben transition pacho dwumedie bia wodie ya obefri se nipa betimi aba beboa ma na wiem die na animonyam no so bia ka Kristo me bia ka won die me pacho eye Hajia nchen ena wokọ na won na kwotwetwe nkomo se be obeye aduane de ama wahwoho no na bibia nso atimi akoye no nti no bomodin afọ wani ekiremu ewo ne nchen me pacho se ye party se ye wedding na yiyo ana se bimpo a office sai ahodo no mo pese obremu enuane ahodo ni bia me pacho Hajia se fabra na onje no feso emfa emma betimi aye orders ni bi 0246 359921 0246 359921 SOMPA se no mewie meka se ya mon ahodo ni nyina no Augustine asana ne onyandi ni de esinachi ya owie yo no so akobo na frumanti ya no wode wani akire ho na bibia akoye kasa mineral water so didi wi a eya anum nsupa no ya abodwo nso ensu a emutie ensu a wodom a ema wonkwa no eye CASA kasa mineral water na etimi aboa ma bibia nso etimi akoye eno so ye kanfo de ama won mo tonso ya o mo pe emfaso pewa no we ukoto afofofo na eye papa nso wonom atise kan ehina mu nso pepepe wonya bia ebeboa wo offices ahodo dispensers no wato aheta eno ntiane ni medical subo mu na omre wo bi sebe ya wonso no wadwuma ye 40 se SOMPA ya ye ni wonso won setimi akabi e de ama wadwuma ye fo ama bibia nso akoye na ye ka cha wo se Kasaloma Ventures na din super kasa mineral water no abedwa ma so hwehwe na kira kwan na kodin kita ho opese obetu biton anase bia obefa bi anase mpo de brewa aba obefra no 0206 46 94 30 0206 46 94 30 anaso obetimi afro office line 030 eno man ada wanya call bobo bi ate 030 39 65 780 mate na yenko eye time homra time say wo de na kwaye 3D oba part time oba part time anase bia waposo ena eye wo ya da bia wo sori na me ho twetweme ena se me ntimi ni di wonumu ato wontimi ntibi ni oyire kura afi se bia wakonya akanchema bi wa abonten ena wo fra dwuma ba no afa no wabo afuma ansa no wabafie ntina na ansa do nsa wo na duane mu sole no me pacho ma ya mfa saa de ni susu wa branya saa na wote wote saa kra mpacho emane aha me mfa nto so mane nya ho wote saa kra mo oba de hu saa na mpese meka pacho ba eya akodi akakra no wadi hasenum kakra ba tena wo yire ho me pacho eye time heba mixture ena ye kanfo edi amawo pacho pharmaceutical shops ahodo nyina mu no wonsa ebeka bi sanso na leading herbal shops nyina so ebuso ewo ho ewo mema fa na nyina da 0244 417 669 0244 417 na time herbal mixture wono so etimi ajo so Dr. Otafrija eno no na free gym ekoso free gym style yes so we fo ekese enti mesra wo ada ai eguso hyehe eguso ni we de nyame ya adomo a ochina wo china no papa do me kwa benya kwa yiso ye ya wo tira commercial bank na wani tira kwa benya roundabout na no me pa cho ye bi wo ho shopping mall na wo ho no ai save more shopping center na wo do me ho no enimu ho na ena ye na ye wo eye panyipa ya wo no wo chire kwan ya befa so a obeye npacho bi wo a okogim wi a wanya instructor papa obehu otimi bohwe wo ho otimi buhwe wo okura na wa collapse wanhwe ya obewu obi nso okura mpo na nenni kwan sesa
eniema na workout no na bia wo ye nso no wakwa akoye obi ane ne de ntibra na ye nkyere wo yeboa nso abewie kura na na honam ye oya de me ko fa ne ye ma de ma de ne de wo ayi bia ese balu ye tena so sa ma ne tena so na me ben kete me ko fa me ye adwuma na aduru ba bi appeal for the third day exercise pa we ye ma de o me de ko ha abra so na ma ye adwuma hu sama bre enti wo ko ho a ye ma direction e kire se wo die ni wo kura asa de wo mbasa no te no we na be fete wo ti nkonkofa bibia nkoboobo breko a wonnim ho asem we are just ministries for the night. 5:30 a.m. Wonderful. Saturday bia and we say a free of charge. Wo penchechemu amu ye ekuokuo enyumakuo ahodo akasa da kosompa fo nyina be so aye ho ne enso yakọ ho enche mo be hu ye wo anase mu ye keep fit for ensafo momoden afra 0553 106 337 0553 106 337 and now 0245 701 129 0245 7011 29 na bibia so etimi akoi na wo ban so a ya no akai de wadam fon so aka ho sharing is caring na bibia so etimi akoi apam enen so ya bebiem push forward ene ye dey ma wo push forward pem ko wanim okay your friend is Enra Penny Bika Assembly Health Minister. Yeru Aquabraminta account do Jabo Sumra Shebe Jenny. Ewo a year Ridge Hospital. Asemwa esi ho raf ne womo mo ye apomode adwuma no ho no. O se de aba no de aba na mom. E wase wo ye focus. Sometimes o ye ade bia yetimi de bibi betwintwa wanem. Ebe frustrate you. Obi si mi hye adwuma bi e de maw. It is a one year focus. Na one year determined. Na kasa ade na aba no e ba bebu mabem. Asemo esi no e ba betwe masan. Na sa wan pem anko anim na wo gina ho a na sa wo tesan a e bi akato ne bro no waduru nhirem. Nokre. Enti e ma obi e metwen emfiri wo nhira kwan na wonam so no. Emma ohaw ne amane na aba na ma asem bi obi aka emma rewo na aba no enhwe nkọ baabi ani kwan se wo san wachiko enti abrabo mu de ye twa ne tia me dada bia me si etwa fafa na nyina wadwumam wo fie a wote wa yonkofo mu wadwuma ye mu baabi a wawade mu mpena twe mu wadwuma ye baabi a bekọ bia no wo benya bibia e bi ebetimi aye wo hawa na sa kwanside de ama wo ebi krapa ye wan kasa wade bi a wakwakwa na akofa sa ha na brewo enti sa de na ba me say e mistake fa ne say fra wa ye anase mistake a wa committee enti mistake na de be na wo ye e wo say wo feel remorse anase wo nya nu ho no kasa de no kra no mistake ba say wo ye correct you need to correct it na wo correct no so na what take experience the free mu da bia me say na the experience na ye dey anante it is a one yan say bibi wo ho a ama ya na nye mistake bi wo ho a ba de adesuade na ebre ye every mistake is a new start and we get experience from it as well and experience na wo benya no so nya wo kwa na wo benya wo de be ye enhwesode de ama nchiri mapi ni afoforo pi enti ye ka cho say ma bibia emu wa be mapam ye hwe eye James 1:12 na etwa ne tie ne papa sofo atena se na ye nkwa yanim ententem James de say apam foforo no mo apam foforo ni mu na e Yakubu no James 4:2 ana James 4:12 nya 4:2 na ye wo kombedo nso wunya no okay we Yakubu etire ye enan ne yimu no dumienu Onyankopon ko na oma mra na obu aso 1:12 nkofo James 1:12 1:12 na me call 4:12 Yakubu tiba akon yimu dumienu nhyira nka onipa a onya gidi wa amanehunu mu efise ono na obenya akyade Onyankopon ahye ho bo ama wona wodono no nhyira nka onipa a onya gidi wa amanehunu mu amane beba ensohwe beba
wo how ne beba wo asetem nya sanka life na enye life bi abenya ne totroto bia na enhye da nye life okay life bi abenya totroto from head to toe wo de frisi e wo e bia wo to sie so nti wan cha tenten yo now ai wo si wa ware mu nyina wanya ne totroto ekosi se obewuo no ya na happen sa wo ye dan ya ahohiehie bi beba ensohwe bi beba wo how bi beba na so se wa wo ye de wo to obo ase wom nyiranka onipa onya gidie e wa amane hunu mu sa ade na maba no ebeye yie ade ni wa hu se eya tia topa wo so ebeye yie wo hu se ba bia wadru de ni da so asapa wo so eni da so nyansan ye wọ́n wù sẹ́ bẹ̀ẹ̀bi à nsẹ́mu nkọ̀ọ̀fọ́ kàn díẹ̀ nkẹ́nu anu no díẹ̀ wù yẹ bẹ̀ẹ̀bi à wọ́n nam ne nkọ̀ọ̀fọ́ nsẹ́mu kan sẹ́ wù ntìmí nkẹ́nu anu no but na wọ́n sá ká kyerẹ́ ọ̀hún sẹ́ enipa na aka bi nyankopọ̀ nkàn bi ẹnna nipa soso nso díẹ̀ nyame bẹ̀ka ne no ẹnna gyina nti na ọ̀dẹ̀ ho ahyẹ wù gyidie mu kena. Man proposes but God disposes. Pachoko enim. Okay. If you say ono na obenya achade onyankopon ahye ho bo ama won awodo no ye de esi ase no mesi nkunima wo wanim no e ma de bia entwe won san akakakra bi na wadru blessed land akakakra bi glory land no na watimi akwaduru wo enti e ma niema bi ye ya brabo mu niema e bata ho e ma ne timi ya brabo no e metwe won san enya no na betimi atwe won san e ma broken heart no entwe won san broken heart yawo eya say eyi besie mitimi faka me nkọ ba bia so na mafoko no ngo ka akwane na mo anu asa aba ase wondware waye ne ho basa afa na ato ne akasa broken heart mo mache ebi so fokora ebi achi no eno no de onnim nyame asem o she na wo broken onnim nyame asem no otimi fa bible bo ne bo no omiem Matu wase na o maami abeka so ba ne de ohu Kristo pa ai matu wase apam ni baby offering pa broken heart ya betimi atwe wasan wa brabom be me betimi atwe wasan wa brabom se wan kentimu ana wa enya gidi a o ba bi nso saa o maami ankasa kro oche wo betimi atwe wasan wa brabom o betimi ama wugidi nyina ewu once but yes ema wugidie no entofom pem ko wani makaka krabi na wadru nkuni mabotre no wafa edi abotu akasa akwapa no kwafo okopa no mako awie ai de aka ne se nkuni mabotre no obefa na odi abo esanse umni kenyina nso watu awie abusua weni kakra ya sompa MWHO asem yede emamo awie ma menko reverend doctor enche gansa na enenso yene no entoa yenkomo no so na yengu no abrim papa mpa cho me mo akwaba na wona mutisen yankopon adom me ho ya pa ya dokropon wase income akuma ne ho ye and ocean people for yeah messages on motoba and incoming women organizer incoming mo ba nyina incoming na I say ema mako say miensa and ama won say si form na de wo benti na me friend incoming no nti afa na foforo nam kwan so awo ba ye ne be hia nyame ya adom a adwuada na se benada enche awade ye no papa na nkasa beba so papa enu a wo ba ha se ne ye ba bebo nkomo bia obi anya akwanya entie wasam a wo de ba ye wa hyase wo maame ani a wodi wo bonitofo ama ye wo si wunyine ye ohun se wo da abusua omuye numu ya wo maame ne wo papa ho kire ne ye ye hyase mfre wadaroma tie fo nyina mo amutie SOMPA radio e kan se abrabon de nipa fam bebre ye hyase fritama emum come to 22 baby bia ye koda ye ne nyama nyina ene aware mu nsam de efesi do me ha nyina challenges bebre na ye kom be say me ba Accra first me beda do me market for some 6 months and 7 months me bet 5 challenges mu ene nyama obi me de shibaro nam no oya obi de ne nyama wana eko the try say me ye bibi me mama bemu bu abrabom me ye bibi
de Kenya me spirit no but me koso atogu so ye ti one day no me antis no metia now but me di simenu so say e ho de me nko me pema komani to nkakra na me kopie etama committee 22 na washing base bi ho a me ne omo na start say me ne omo ye adwuma enti egu so a ye adwuma papa no start say o pema shap baby mu papa no pema shap na omo nyina esore etiam say me nkwa na papa no even though auto ade man because my whole brashe ni me nyama bi a me yenti papa no emanu yewe opema shap enti with no short time no mo dey asham to me so say me ma fa papa ni sika enti mama saade na anka me wo but omo de me kotum but papa bi na e kan enwa samu ama omo be yi mi okay say papa ne ka cha papa ne se hwe bibi ye na nipa na wache na atum nyame nipa enti ko yi no asam na mfa wo baby a fine ombe yi mi no ombe yi mi free mi no me continue awa brabonum kakra na me ko chia bronia your friend Michael okay one of the country or the titles side or the bagana name nyanwa enti o ma be distributor leader tamaho enti me started say me yewe me yere me ho aye bibi okay Obon papa no ohun se ejuma me SOMPA FM income ba ho bo homodin me bon homodin enti me share asofo bi na sa asofo no the way o see ohun ne ntare me she wa na nye enti oka chem se opese me bo anu no oye ejuma okay opese me bo anu no oye ejuma okay enti beti ase na me se o onya abotre me ne papa ne be kasansa enti miguso a me ne papa no kasan papa na nyantum me kan bia papa ne se dabi ono de onyim tum sa okay enti guso a be 1 month me de guso a me ne ka boy ne se me ne kasa enti me ne shofo ne kasa wi at least me ne papa ne kasa papa ne jitum so person hu no enti in the first day no pa ye kan sam no still I no nyintum na papa ne nyintum se obetimi age no se one ne be ye adwuma sa okay enti ekoba ne sa se ebetumi happen se papa ne be still ejitum papa ne kan no still me hunu nia ekoso no nti onje ne ntum na so papa me a minimum nti ejire papa ne jine tumuna ya ka so me nti the next year no no ka se na be ya dia me pese wo ba na wo be hwe nyama ne nkaya e be ba ne nyama okay monfa eyine ma no no anye we say ne ma me na che se we say no take broni bi e na papa ene na mu a after so nya adwuma washing bay ma yeta nani ma ye chi ne tum nyina chire no e na okoko hia sa turkish broni mai bi a wo se obo ano no mo ye sardine ana se sardine bi ena ofa no ma obi e shop ma no a na se ye bia ye kese yankofo ebetu o de case ba no mo yiyi ni ade ena onu hu se sofo bi wo ho a ne ntade hyemu nye ahokyere nso so wo ho nti no ena o se omoa no ena okọ introduce that particular man na oye sofo no e de kire broni no na broni no so okọ na broni no se dabi we de mempesa me no ebeye adwuma na papa no eguso asre ye sofo eguso asre ma ni nua ba akosofo no na afedie ekire no broni no egitum eti ogitum wie ye no ba bia ekosi ye no yenhwe na yentimi enko yenim ententem na yenkohu ba bia enema ekosi ye eya asem Reverend Dr. Lawrence Gansa Prophetic True Prayer Ministry dome ena yene no etwetwesa enkomu afedie bibia aye settle ambacho yenko yenim ena ye da fe ogi ni tumu ena ne ye adwuma some years back na papa ne ka chen say
opese me mo me ba be tutu nyama ona me de ba na me kasense ma toto niema wo Turkey na on samra sabra na so ta akwa Turkey ho okay enti na me ka chense papa me ntumi nyama madam fo ne nyede enye me de odo ne akomapem e ka chense o ma ne nkoye papa ne se da bi ono on trust no enti opese me mo na manam so o kan ya for some month me na me ka chense o ma nko enti boy na okoye oji nim ko so fo no koye kokoye bibia owie no not only say or come one some at the papa no record the bia papa ye ni nyina nti onu guso akasa omo ncheme nti omo cheme me wano man me na dan for ba ko bia o omo de me ko 2-3 days nti sama na no diga no ka chan se nipa no wona na ye juma che nti o se u steady nyame bia ansana wachi nipa na tum nipa no we woni ni ye adwuma nche nti incidents bi na esi se bibi ni a fache okan no na ma na tena se odwen hu se sei na ekoso ya ba se aboni tofu na ye to aso nti ahwa no man ni be yiu man na be yi watch ya che wo washing bay side wo ye jaw afra ko ebro ni adwuma eno nso so a wakwa akwache wadan a obi a wo fa no a wo bo ano no wabeyi oyi hotena eno ono abese oje wani munyam ena ono so wama broni na chewo ochi wo wie ye no ena ekire bese bosome miensa wo si broni ni sa ba kese wo nua no 1 year 3 months echi ansa na obeka se wo nua papa na wo pa adwuma ma no ba e ma wo ba teki no ena obekeka nsem se ni kire minti no emwa bia ni ho de beboa obiem ena osa go back to Turkey afi wante ne nka biem efiri ho no wo ye dey anamo be na otuye efiri ho no Sompa FM se me tu anamo o nyame dwuma se de amesi no nti me ko krobi o fena asante mampon na sabra na nyame afra wo anase sabra no won na nyame de fra wo anase na nyame afra wo dada but na won fa na asem no nante fra ne de omo fra nyame fra me at the age of 16 years 16 years kwa ba so na nyame fa so fra wo kan se me papa no na ya sofo okay nti within da bia aya me soso dai no na me gina ko fo ni me preach ti ada ba cheme ka cheme papa no say ejuma na me ye na nu bia na obey 2 no ka cheme say a friend da hodeda so obey nyame juma nti koso a pemko nti e ko ni e ko Sunday school church ko ya be si afa so se anyama na be hu because before me fi Christian said they be ya in departing from the word of God almost started say almost the training it is true that no bibia me shase se bibia me hu bia ameka wasam nesi bibia me hu bia ameka wasam nesi it from there no ama me di hu say ampa sama me papa kan enokre okay into true prophecies ni nyama ba me papa ba kwa na me wata kwa da mission ase Bishop O.C. Brookman ono so okabisa ana Bishop Bernard Ojira so de ya so form panyimfo no ehun se daache no be nyamedwuma enti Nyankopon fra the age of 16 but na unhu ade nkakra but na won fa anya adwuma sa wa yes so be your business or personal adwuma okay enti from there no now yeah what is afraid there obefa Christo asem no now dey anante o started as an evangelist and I say be as a prophet and I say as a dey e wo nyamedwuma nim because o say adom ache dey ni go ahodo o dey na ye dey ben me started as a prophet me share so from paying back on na say wa Christ VC Central prophet Bishop Makaya Sompa FM okay on no Oma me who said there's a calling upon me ankasa papa de bia me kasa nyame hira no anya problem say si ene nyama because I really love the man because papa no the obeka no wutia who say eboa bebre okay he is my mentor and my everything me dono as a father o ma metia ekuna me name no ma metia se said they will continue
quotations are you always tamana mission as you always talk to me. And you or can't say or can't quotation. No, I felt in my spirit said. And social makwa. I said it. And couple ekasa efa this program ekasa cheme. Because papa ne dia say me kasa papa no am me bebre papa. So ko share na se na wo share o prophetic ministry na se e wo ho. Share na se as prayer warrior up to that level no. And me papa fi UK by no ne me call. Bible school na dia. But still now me call oye program ya me setting no. Enti o first juma o koye no so koye koshia o baby e wo ho. Ensha e fitting way. Me go koshia no anche bia na through that no no obi ho but on nipa no ejai for 6 months to we are starting no na ofu efi krase e ba so e wo in 6 months na kofu ababa ho de na wa wo share wo de ase me ko share me de ase e ma obeye e say e ka na safo maame sofo maame ana safo maame wo ye sofo ba wo ho anisa okay come here say e be man e ba ho de oni meje obi ni mo shipoto na me ka say eno de bibia nkechi me de tumu se Yesu Kristo ba egu n'enum ase so wakoje ne yire ana waje ne girl ana ma me ne ka chere den na chere waje ne yire wo metu ni tin sa wo nya bibia nchese waje wo yire fine e ba ne sha no na me ka so SOMPA FM enum gwasi mu no meko na me say me free one for time bag na oba no so di wechi na so no one side was that be the penny gwasi se me mwase dia me si yana plot na e de ma me na enum gwasi abanti o se me free adenti na wo de nyame asem akokro bi so nyame nwan ahyase eba nyame nwunase ya otua wo mu anu a wo ye adwuma ma Kristo na o se nsohwe aba nsohwe ne sa ye nim gwase adan a wakwa akwaji obi yira na obi girlfriend on ne tie ama na ye nim gwase nti ye che plot nyina senka we nkomo ji ukrom ho anu no na wo se no abenti no wo gina nim gwase no so no wagya nyame nwan ne wo ho na wato aso akọwanim no kra bebere but na ne ekoso no ene enya ene kru no so abuso some ne nyamadi papa no sorry o attack me akasa tu ana me akasa no kru mu bebere efi na nkofo na start say omo twetwe be kwa so ni papa ko it will continue na we just or say the movie apart from say Bema ne ba say waje ne girlfriend that one in tie fini e de be nim guase bi mu na nkofo de gu oh san semna na omo kan ukuru so some bebere say ma baje obire and some bebere ma somewhere a BPO Vision 1. Okay. It's a BPA radio station and a TV station. Radio Vision 1. No more Friday. Oh, I never question. Okay. And no be na kind of side, but when tea or keep on standing. The any panic. The any panic. I don't know. Enti e ma ofra biom na mekaze apostle ba ojifu na kaje se unyini nidia se unyini nidia ene yamfanko emfagu baby ma yen change we say ma yen hwe na yente wonka eye wa hase nom ai na chese enim guase no adoso eno nti papa ye na adwen se enya ade a ekuro doso a yetena fa akogye anim guase abrabon so atisa apawa obo anim na se anye yi a odane ekirenti no ma yentoa eso papa ena wo firi ho na wo hefa me call asakegwa enti wuja oba no wo ho ni the men nyina na movie firi ho ena ho no so koye no ko share ase asole ase wo ho asore ase wo se share asore no
akwa ba ko na asofo akwa na da no enti anche within 6 months within 6 months no within 6 months no ya ko no within 6 months be ana nyame papa ye tiewa se obiebie kwan de ma meni ono we ba no de we aba tu nyame djuma na me ya no ekwa hia hye bi ka se me kwa koye no ha de na me ma ne papa na no ti baby nti e kakra na we ba no de ntoma ba we ba no de ntoma church na mu we ba no de ntoma ba we ba nyama bebre ye nyama bebre yako kodru asante mampon ne yako jeti aso alansa man say a shock obi sasa din some months and a few months no otumi akot sanya manya mo de empty bag ba ko na mo koy matara menu mo pabo menu within a short time o de nyama bebre aba nyama bebre ana ka no nyina ayama na we ka chense se wo fanya wujuma na wudi ne kura wo mu a nyame tumi hira o mane brososa se wo fanya medjuma na wudi no kura wo mu a nyame timi hira o enti mama me ne be hu se I say mama ne ka chense na nampuma ka chense we have living in a legacy wama obia wo kuru no so no wama mo hu se sa example nsam na wo make ye no set point no omuntumi enya nsam a mo kan e fa wo nti ya ba na anche bia na me ya no ade na sofu peni ba ko a no was asankegwa apostle esuma ono ka GPRT mpenifo no wo asankegwa nyame hye de bebre ono so kura so memfe na oboa me ofiri wo ya mani bibia bato ba ya be hira ware no so de bia me kasa papa ne de nyame hira no papa no waye bi me ye ho na ho kire mu mpo ye call your first time ho tim oboa ye duane di ye bibia papa ne boa nje ye ba kra oba be hira ware no so o se nko be professor na sai aba asenke go back because nyankopon fa me so ye wo ha no na ne ho adwu manfo ho adwuro hu ono krampo eya no nte ase otumi tena ase onte ase and do no nyame ama ye gift but aboafo na yentumi mpushi nkonim aboafo ne de omo beba papa mama mi saw oso kofa o first lady eno woni ne woye dabi nyin se ba ye nso o se eseye ena second one o movie free ho no hefa na asa ko bia ma o ko shia second lady second one aye takrade ono so na so wa wo sen wawo 3 ena woni na ena no so na enkola ne papa enhwe enkola no ona wo ko hwe wo mu ehọ na aso koye galamsey nana ano enu ameni apam ko na me say papa so ne wa ni ni ye kura o so fo koye galamsey first day akoye ne yade na wura amnem ye kan one po light boy si wona no kura no e bi hyefom sa ne to ne bi hyefom ne tenten no na wo de ya mie ayi branch amawa anko ho ura branch ni nyina mu ai branch nso so say wakọ one po awie ne ya sel tu nchen eno so de na o de kọ e kọ anu asa committee o ba to da bia na wa ibu achi bi wakọ ahwetwe wa homa na ka say emre bi ye djuma na it's not sa ya so untumi ansori nyo samo kotokotum ye bo ye ti so we no be dwiri gu mu so ebu go me na so nim se me prakra obi kura akoto blasting na wakem na wawu yenyini mra na watete nyame de wo ko ni nyina mu enso aketua de wa anyi bi na wo ye adwuma de ma wa ase ne ba no ensa wo yire papa ne se be ye adwuma na breaking day usika no no de ama wo yire en now ye de shantade tata wo ye de no ato ade wo pese ato ade wo nyesika wo yin asadi amisi meni boys na ho no ye ka make no mo kan nyame asem wi a omo gu on e bia vision bia mehu mag na mbo mo de je papa je na fetu aduane se me bia
weekends no maybe bia me kita be 400 Ghana na shamo na kota we dia na nkotwa bi kota we dia o fa wo enya de omo payfo na nkasa omo cha na sika na baba no po mo de mo kitu we bi e da no ayi we untumi enti wo se afiri ho no so antentam echire no na wo obi tuvu se be wo yankwase adwuma sa enti twon ho firi ho na esa wo be waste wa bra bokwa e na wo sa afiri ho na wo ko hinfa e ko gomwa budata ya gomwa e na ho nso ko share wo third lady yeah ye share first lady ye share second lady third lady nso no ono so wo masen oh anu so 3 sa 3 okay e na no so so de na wo sie sie anu de problem ne say Mrs. Tedifo bia nyame fa me so pejano Yenyina ye tie sompa there no onye obi a obe direct ne nyama okay enti akara se ban se ejuma sam ay basa akra ma me na ne bra ba ko elenke me wo China ejuma mbim ana ye free baby a na ye wo agona kwanta na ye ba ho jo de de no Mrs. Tane force me se adwuma na ye me ko ruem no Sunday nyina me nya mmerempo na makwasore de ya me kai se me gina machine we twata so me gina machine wa ye adwuma me free wo young boy bia obe start adwuma ade chenye no obe start adwuma machine fa ne so se ya nyina atete e manika ne fom nyina atete e manika boy newu ye wie so a wo say ye stop ejuma no omo say ye nya ejuma no omo aye omo nyankoma de yo omo aye enchantment nyama munya ejuma na enhwe eno so na ye de adwuma na etwitwa task okay enti eba ne san nam say Sompa FM o say me hwe nyama biye na nyankopɔ bɔ me kokɔ o say me hwe nyama biye chegusa ye ejuma na hu say ejuma me first pay ama just Sunday I mean kwasoro ne nyama na nyankopɔ yesa but oba no sela force me so wo de kojuma na me di nya program ko divo ya me juma na nya me to ko ye enti o ko me kro ba no so da bi me wonko se me papa ba ko bi e fe na alaji no connect me ma sofu bi e wo ho ma me koye ana me kokoye me ko me no tena se kasa wie me pe aduane mo akontu mu nsamte bibia to me si me ko na be exactly 1 week won't me ka wose me nya ka nti me ko Ghana town na me ko to me cousin sister o na me ka chen say me pacha me fro ba Yenyina ye tie sompa o ya mentor card me o chip bi wa me mo we use ono a sha se me de ko me communicate with na ma send no bi wa 3000 stefa program na mko ebi wa masani se sika me sani no but that very day no ko yesa no me na pressure of friend pressure na pressure beda me so program na me bi o mo high hotel mam na ekwan no emu twe kakra okay ija wona ro be se beta e ba attack me 80,000 stefa sha me o mo bo me di ni na me sa very lucky papa bi so o hosa na obi papa peni mu bi be ka chen so ya bro ya bu obi wo enti onya fast sabani funu wenru ontama o metumi ko obi kita sekai o betumi dia wo me kura wo mu kita nyama bebre ti papa ne ya fast no o mo we kura se wo no ka kire o no mu nya tonto o mo tua no mu nkofo mu so mo ba no o mo aje me nyama wi o mo aje me bag na kura me nina na me nsa no emu buye ti me ba na papa no ona metara se o mo twetwe mo chichire me wie program no o mo chire wie na papa no obi sa me fi na me se me fi Ghana me ba ya soro ya am sukuru mo no ka cha me se sa bandits no mo Sompa FM se wona mo anadwe na wo ba fa ka very dangerous se mo betumi ha sa we hotel road no o maka nwa Samsung mo fa light ma okay enti no ya mosi for kroma enti oba no pressure beda also sa enti na ma won ne communication no or the pressure mo asa da bia afre no nyesa memra gan na say ejuma me ya nya ejuma me wie ye 2 weeks program me wie ye enti me je ejuma no me nya nya ejuma na me nya ejuma
ejuma na me na me say ya me ejuma no so eno na aboa me to this time enti me ntumi nya me ngya nya me ejuma ho na me mba meyewe okan pro na me say ejuma me wo problem sa na me face problem sa na me face me hu me nya me ka tell me hu me nya me nyina say na me tonton nya ma me hu me nya me nyina say enti ma nya me ejuma no sa e de asotwe bebere be mam ɛdeɛ na ɛma wo fees ana sɛ wo kasa wo hu no wo nneɛma nyinaa sɛ ɛdeɛ na esi nye sika na ade bɔ akɔhoma wɔn forma miɛnsa wo yɛ ne deɛ ana wo na wo fees spiritual yi ba physical so kan because ebi kasa mi hyia wo nneɛma nyinaa sɛ saa deɛ ne wɔ hɔ but obi abɔ ɔwɔ ma miɛnsa nkwala ne papa nhwɛ wɔ mu na wo no akɔfa to ho so deɛ sɛ adwuma ekita wo bia no mfa so no nyina wo de ba wanhwɛ abedi adi wo sika nyina ɛno crash enti eba no sa no ana ho na ofrɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ne maame wo na me so mɛsɛne wo sika bi na fɛma afie wo ano na ɔde ama no na mahwɛ deɛ bɛsi enti binya sɛ ne sika no ma no efiri me frɛ fie wo sister Joyce me bra baako na yere me family sister me family brother ne wife friend no say sɛ wo yere dana wo sɛ ne sika ma na ɔkɔ ne maame wo ana me say what onka bibi ankyerɛ me sa no so na me say onka bibi ankyerɛ me sa na me say okay enti sa na me bedru kuro mu ɔno force sɛ ma me makro no oguma ni ma so kuro no poto me sister no ɔnso afrɛ me me ya brema ya wale no me sister to me kan lady no ansam poto de hye me ya brema wo wale mo abe na metuma aboa bema bi obese o kan gitu na me ne nyim so to that no e den sham bebre ba ya mom o ka chenen na mo say fu so for ba ko bi so na ultimate wo through that no dan bi am no nti ono so ka sha so o ka kan sam chen say me makofa ma oba o nti me san babirem nti me bedu elibo na enti ko su elder bi minim no ma me chance say o da nkasa me no mo ye press one san makom me won fa me nti obeboa mo papa bi wo obekire me nsa na ye bibia na me so odukro me pese me ko na me yere no so ono jana sam papa no so hu ade jana sam na ono onye serious say enya aware na oba obeware ti jana sam okay no ya me djuma hunya edisi menu so say me yewi papa no hwe me kama mo hwe me nsa na echi bibia start say metumi pagya ye bibia nti me ye djuma no nti me wa no me de woman ba ko ne ba ne like the friend say on kanche ne say me chi ano me sano nti wo ba wo ma me wona wan kanche me o se me ni ma me o start say o kasa Yenyina ye tie sompa kasa free na enumba nanye efiri ho no wono so se ya setena no kura na fe de watwa so for a ma miensa emu de hin na ma broken heart pa actually first one yeah. Ushi ano no wa for bapen oh no nabi e manya basa sa nti ushi ano na for bapen do broken heart no ebi de ba mo so mo foka ofiri kuma se onko ba bia so fo akraka oduru konongo a o se na me krakra o no me kwa akoye da no wasi fom obi ntimi ni di obi wana ka sa tenten o de na ti sei atoda Mr. me sorry me kasa na junu me acho kasa go microphone me bompa I was said na ma sorry aba room na me nante sa na dia chi ona ti sala de achi sa eti eba sana ya kasa bebre eti o de na oto sa uhu obi ano udi nkomo sa enti ne o akasa unim say the more I was some ya de na wo say was usuye oh normally first time we first year we share the obesu wa ware oba ni de obesu let me say
ɛno na ma me di hu sɛ chi na me standing hu sɛ saa nya nya nkɔsɛsɛnti o sɛ movie on ni na ade ane ma na yɛ nkwase asɛm broken heart achina ma na free winti are you used to it or say nkwase asɛm eni kwan so obi ama broken heart eche no yeah I don't care ti de na eboa wo ma wo timi free mu what is me ba Accra na still na kakra no what happens ano me ichi me be share okay so far your friend say Cecilia we boni din ti dia wo coffee ono di o menkan no edro aye nim obi o Cecilia auntie Cecilia on me kasai what's me dia on so afem o dey am fato ma me always no be or menchen on me kasa on me fanya me asem se beyeye enti enketire okay and I'm Kushia and my prophetess I have and my Mary prophetess Mary CAC dome in some boom okay no son me kasa or to me fu bebre now we okay and my sister also our Word Revelation Church International and Nikunu software Nigeria papa on so on me fa counseling me kasa chemi na cha so obinya broken heart ehia ma say obenya counseling yeah also we nya sanko fo nyina obi bisasa na sofo nso wan ko obinya bi obeba won che no sa muso mu mu wo hey enipa o mo enipa ya fa ho mo serious sometimes chain members on mo dey ni so mo problem na o share it is mo problem no o share dey mo fi attack nya mo ba so wow nti omo fi attack nya ba so janua o kasam bi say o papa kasam bi and okre you prefer o be ko program bi pa o share dan bi mpa no mo nim say obi nipa fro oba be ba be wuro no ho a kire o say fa no wona ne wona disika we wakọ program no o share dan mo no oba to no abo naked je wona ho 200 million wona 5 fun keke ese mo so asofofo no mo hunu amane ehunu amane ya ba enti enye easy nye moja wo mu se moja wo mu ya what nka wo feelings wo ye nipa wo ani insanity nipa nso ho akono se nchenam ne sadin nse abode anyame bo yina efe enti yentumi enka se nyame abode anyafe nti mo sofofo mo ho ma bi wo what mu say yes oh naturally no nwa unwa o hwebi o be hwebi sofo ni e o hwebi arimo ayedai o hwebi a o untumi nko onko ka say open ni pan untumi nko pa o ka si o be ka say o sofo na o ka say o hwa no wayiwani me ne apam o ba wie ya sister B kakra fi apam ti mo say skirt na wa share long skirt na enimo no ya pa ya ma na sie wie eno ono ani nufu ensisi ho obepira no ena eno asaja na anu ne de eye na ayi waje na egu ayi no so apa na me hwa apam manka hwe otunu na ya ne hu nyina egu ho awie ma menka ne sa na kwasu ekuma aka de na otunu na ya na egu ho ya papa ti mo hwe ya na mo ahwe bi ya untumi nyiwani ya papa kum chacha ka asem bi o say obon se o asra songo pa no o mia Yesu Kristo cross no o mia no pa o say so for to omo a afa na omo shabrabo ase wa free ne kuro kumemu anase menka se na kura ase o na ani akire mo won kana ha nkuro akese ne mo bi te se de wo so ba ye na wo da dome no chase o hoto ma omo foto kakra bi sima bi emaye na ye nkoye nim okay media abrabo ne de me femu but ye meka che obi se emane ehun se abrabo no bibie si nti a end wo ho on for so ankunko nenim bible say Joseph
ɔyɛ adeɛ bi wɔ Nyankopɔn nim. Okay. Adeɛ a ɔyɛɛ no wama deɛ ne nuanom ɔyɛ yi nyinaa emu na aban mu. Ba ɔkɔ so kɔ n'anim. Wohwɛ Potiphar yere no ɔka kyerɛ sɛ ɔka kyerɛ Potiphar sɛ wato no mmɔnaa. Ba Joseph ama saa deɛ nyinaa ha no. Ba ɔkɔ n'anim. Onipa a wɔwɔ abrabɔ mu wopɛ sɛ wobɔ bra edu nkane no. Hwɛ wobɛfɛsi challenges biara ɛwɔ abrabɔ mu. But nipa bɛka kyerɛ sɛ yɛnkɔ bia ɛte sɛ ba pem kɔ w'anim. Wonnim deɛ ɛwɔ w'anim. Nyankopɔn ɔyɛ hyɛbrɛ sesafo. Ɔde one day obɛtumi de asesa wo hyɛbrɛ. Enti metu nkɔfofo sɛ bibi si ɔmo abrabɔ mu a ɛna ɔmo ne nam bia ɛnyɛ no. Alona so be say young boy we this kitchen no we but we one train the time no the kakra meka no say we are adwuma ben apart from nyamedwuma no so that na meka no me sika sam nyina bebo from na me fan tare eton ene mpaboa no okay indi ebe ade bia ebe de me yare mu nyina me sika no eko mu mo ano na wo kan yare asem me ne wodi nkoma no pay akomayade na broken heart na de akomayade ne saa yare ne ba na sesen two kan say spiritual way no two e benya stroke edadem benya stroke sure abrebe no this year oba akra ha ya me papa Archbishop George Sly. Okay. Royalty Church International Nyamisha no. Okay. Enyo no anka. Ebi anka wonti ase. Enti ase. Nyamisha no. SOMPA FM. Obafie. Enti. Apani a odi na anka wanto ho. Aka meto. Na watimi na wo kasa na bibia asesan. Ene nyame aye bio. Nyame waye bi pa. Sa wo fa Kristo a asesan nyame bebre. Because papa be tu me no be hu me no. Asime be. Manfana ko hospital ntama. Ya bompa yewi. Yemfa hospital de nka no. Omo de no ko machine mo check nyama mo. Bibia wo me hu. Mo wie yo mo ma me ndro. Omo chichi me nyama bi ni nyama. Men adwendwe na enkofu. Omo machine omo de fe makoma ni nyama nyina mo ye bia. Okay. Enti me ba fi no madam for ba ko so I started ma me bibidro. And as I say de bibia ye. De bibia. Ya da nyame ase. Abusia ya call lines no so. Eya susudwen broken heart. Eba me patro ade bia be bia na we be yi wa free mu ntem no patro ntwentwen wona ase. Me de esa wo nwale na se onya broken heart a wo ya baba wa apɛ boy ntem se o ye boy so apɛ girl ntem eno ene betimi abrabra no ase kakra ma watimi ayi wana sa obefa Kristo obi se binge ofa Kristo so afa ne ye 0260196064 0260196064 and 0260196065. Me pacho, good afternoon. Di baby akasa frame do. Good afternoon. Odi ni baby afrefre. Okay, friend kwa. Odo mayente o. They are talking kano. Patopa ya no kwa. Ebi atuni da. Ebi hello. Yetia o pa. Ebi atuni da pa. Ebi no. Ni timu program pa panka se ni ba hoba ni hwira. Ya fa o number ni ya ye be fro why ni ehun kwan ye be fa so e be hia why. Adaze. Ya peke o number ni nti ye sorry ya ye be fro why. SOMPA FM. Ya fa o number no nti ye pon wa ye be fro na bibia nso atimi akoye. Me pa cho good afternoon din baby akasa free. Obetimi asaba so 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065
196065 na bibia nso atimi akoye 024 mamenfa we 0260 196064 and 0260 196065. Me pacho, good afternoon. Would you be akasa free? My sister goes make a sure Oyarifa. Oyarifa pacho yentie we. But just broken heart to chewa Jayo. Me see broken heart chemian. That I know La Paz. Me see me do La Paz. Ness of mommy be Kanya. Me say no my job. See mama pass me no one compromise. That time you mo double will be company to me. You do ni man me come idea power to company to package. You don't know for be preachy or Sawali. Me see mama me snaps the whole day. It's not it's a preaching Lisa. This is so listen, Michelle, be a patch of me no one come on. Now I am to suffer with him. That's an minister in them and 2 million. Not the oil or them on name is correct. That's 2 million. I'll find a number, the mama. Why? Ever shut that door, but Halua bet church and said they broke here at Chua. As all for young couple grab a fan of false. What the Bible told me was so bad, yet. My bone is all bomb when you so dear question. 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Me cry and thank you be yachimio. As my quite me pacho, good afternoon. Hello. Me da for good afternoon, di baby akasa free. And Capitica to us. My entiewa. Book in the room. You don't have children. You're a driver. SOMPA FM. Jacan, Dema Camp, and Nancy Bakaswa. You should come and you can. And not. Nitami Kaiser, medical could see the Macamp and Nantiaba. Looking at you alone. You could take the enemy. Maybe. Could take the enemy. You put a more bonum care, or by the international Yanabum. And says, oh, I ever. You know, Casua. What a Me sorry, yes, sorry, you made the so I'm a Rebecca Sawai. Yeah, that's a pass of Frey and Pacho. Yansha said, yes, Rebecca, we are 0260 196064 0260 196065. Ma menchia Major Oklu, oh, yes, Sreni. Our Ghana Boundaries Commissioner Faye, Mr. Ebenezer ni Adon so mechia Mr. Divine ene moso moka hu nyina no. We love you so very much. Onyankopon enka mo baby amonam bia no. Onyankopon enfa mo medru efie asomdwe mu. Ma yenhwe se yensa beka we ya. Me pacho good afternoon di baby akasa free. Hello? Odini baby akasa free. Everybody good afternoon. Good afternoon, me don pacho odin baby afrefre. Me pacho me the king, you what ma. Okay, can pacho by until. Oh, like mama give you grass ban again kwa you look over demo panchi but say woman and coco anyway e ko panicho. Okay. Yeah, the number ne betu dwa be sorry but ya pick one so the nti sorry ya the number ne betu dwa ne yen kasa why. Pacho mate. Ma yen hwe 0260 196064 0260 so for asira 196065. Hey, broken heart. And ya depo I say obi come as so the work Jimmy die. But I went Jimmy the no broken heart actually and told that and told wada. Me pacho good afternoon the baby akasa free. Afternoon, me di Emmanuel me kasa free. Accra Bank Hospital. Broken heart actually open ana.
Oh, and see me, but now. Yeah, man, I see me again. But now I'm not sure that should be a Obabomia because no, I believe it's me. I'm a transfer. No, I do. I'm for you, Nadia. Me, I got a copana, so I got a mad. You shall know. Oh, why are they? One and I know. It's the main I know. In Shank County. Amen. Banka, me person me whom me no, enti me ya de number ne betu ya me peke mo de no so ya bekasa why But you be that. aha nti ene ne ntina somdwe mu ma ya why But you no. Your friend no, Jennifer Kai is in the group. Me said that na me di here to say in case we tia na we say am American. Enti ka bibi kira na ma ya nkwai. Oh, really me can say Jennifer, me don't too much na from a nekoi broken heart to then race bim da. Amen. Amen. Baby am pa chora no waka say baby ofri ni so nti obebodu enti na wo keka sa no masa. That you say who jai obi na ukofo obi who difference room. Enti media na am go for akone de ye rade between ton ton me dem. Yeah, be do come on pipe for no ate. And as so free my young for we say na young kwaye ni me pa cho. Good afternoon din baby akasa free. Pacho say yeah, be sorry sesi until the koso na tie adwumadie no ye de beto dwa sesi a why SOMPA FM. Okay, oh number na dey ya peke wa hanti ya be fro why yeah, that's it. Me pacho good afternoon din baby akasa free. Good afternoon. Udin baby akasa free me do. Isaac Kaswa. My auntie only a last caller. Oh, broken hearted dear. When you be a more experience and a beer wagon muscle. And the Yadia is Unya broken heart ya a beer wadrim a more experience. Bravo. Into obi obenya bibia wona nyame asiana. When you be da wonyame ati se wanya bi na hwe anyansa e wo ho enu se ne obesi abo obra nafa enu anu no obi wo ho achina broken heart chu no amane sa achu mprenu pa de a ehunu hu ni mprenu bi mpacho ye de ni nyina esi asenom ye production line ya opese ne ye twetwe nkomo a me pacho bia mo ya wafo ma me akoso agwo aboaje wo ha senom ma worry no eye agija anase bia wo pefutuo bi wa abrabom enye wenko ase obi asem na yetie wonso wo bi anase bia pesa wo gibia de akire wo so obi ano we dey here for you MWHO ASEM your production line no 0509 438 463 0509 438 463 me body a chat to 0509 438 463 and 050 94 38 463 sana pambeka no 050 94 38 463 ebusia aha na yedisi papa so obi pese obesra wo a me pacho chira kwan wa sori ni din ne ba bia ebehu enche me ye be ba besra mpacho yenko 30 seconds bi ne yenko ye ne me bre na so ma sorry no Domi Mary Domi Pillar 2 Auntie Mary all side. Okay. Prophetic prayer fire ministry. Okay. Enti so bi person no kasa wa ba obetimi no akasa eden 054 13 26 196 ebia no obi pe broken heart ho akwankyere anase bi opese mpaibo anase bibisa okay yen sense so biem ne yenko 054
054 13 22 196 Ebusia Reverend Dr. Lawrence Gansa Prophetic Truth Prayer Ministry ye no ewo dome Anti-Mary ncheho anasame Anti-Mary ncheho na yo na yetie no ye de ni nyina isi ase nom medi do OHENEYERE maame akua yeboa asiama bronya apam dada Jeremiah Samson maame akosi agwo aboaje ye nyina ye ka ho na so school fees ene Mr. Dave Systematic Press ni titru aseda no enkoma wo nyina na ensa nkopa Emma Augustine social media handles no wono so na ehwe ho de Emma ye Mr. Benenza ado ye da se na ye nua bema ye wura kobla na akrokari junior tielo so ono so omunyina do messages ba ye da se papa ye sorry dear yanka say papa Elder Victor Ameni Yeboa Elder Victor Ameni Yeboa yem papa Elder Amani onyankopon adaroma wode afi akane mfi wenne wanya mfinhia no pole aduawotwe baako 81 years onyankopon koso enhira papa onyankopon koso ama nkwatenti ahoden ene apomuden wom ontinti mo anamo ye informate se duasie so bonti onyankopon mo ha mpo da biara da na wonyansa ene wadwe mpa ya wo no foboa yesebe ya setena no bibia betimi akoye ye papa yi sompa ene MWHO asem onfa ye ni agro ye hia mo bia da efa futuo ho anase nyansasem abasem ho a eho ehia ye ne ayekọ ne nchen ne yakọgi binti no maami akosu agwo aboaje ene team ne nyina se we wish you a very blessed birthday nyakopon koso na omawo enkoso ewo abrabo abusia ye de esi Professor Dela Abochi wono na edru so se me sorry adwaso na obefa etena so na for golden country dwumedie no abusia wontimi emfa ntoa so emfa emamusesie